eya ta medi be nagbe na wo be womagafia naneke si to voto miaƒe nufafia la gbɔ. Hekpe ɖe sia ŋu la, gblẽ na wo be wonedudzɔ ɣeyiɣi gbegblẽ ɖe ŋutinya kpakpɛwo kple tɔgbuitɔgbuiwo ƒe dzidzimewo xexlẽ fia ŋu. Nya ʋiʋli ko hena va nɛ, eye womedoa ɖoɖo si Mawu wɔ la ɖe ŋgɔ o. Xɔse dza koe te ŋu wɔa esia. Susu si ta míele se sia dem ɖoe nye be míanyɔ lɔlɔ̃ si tso dzidzadze, titinya nyuie kple xɔse vavã me la le wo me. Ame aɖewo tra mɔ tso nu siawo gbɔ, eye wotrɔ ɖe nyamedzodzro siwo me viɖe aɖeke mele o la ŋu. Togbɔ be womese nu si woawo ŋutɔwo gblɔna kple nya siwo dzi wokana ɖo la gɔme hã o la, wodi be yewoanye Mawu ƒe se la fialawo. Azɔ la, míenya be se la nyo nenye be ame wɔ eŋu dɔ abe ale si dze la ene. Esi míese nu sia gɔme alea ta la, míenya hã be womedi ase na nudzɔdzɔe wɔla o, ke boŋ na aglãdzela kple tosẽla, ame mavɔ Mawu kple nuvɔ̃wɔla, ame makɔmakɔ kple ŋukpenanuwɔla, ame siwo wua wo tɔ kple wo nɔwo, kpakple na amewulawo. Ame bubu siwo wogade ase na la hã la woe nye ahasiwɔlawo, ŋutsu siwo dɔna kple ŋutsu bubuwo, amefilawo, aʋatsokalawo, atamdzodzrokalawo kple nuwɔna bubu siwo katã menya sɔ ɖe nufafia nyui sia nu o la ko. Nufiafia sia le nyanyui vavã siwo de asi nam be magblɔ la me. Enye Mawu si míekafuna la ƒe nyanyui la. Mele akpe dam na Kristo Yesu míaƒe tɔ, ame si na ŋusẽ be mawɔ dɔ sia, elabena eyae dom kpɔ, hekpɔ be menye nuteƒewɔla, eye wòtɔ asi dzinye be mawɔ eƒe subɔsubɔdɔ sia. Evɔ wònye nyie gblɔ busunyawo ɖe ŋu, tie yome, hedo vloe kpɔ hafi, ke ekpɔ nublanui nam, elabena mewɔ nu siawo katã le manyamanya me, esime nyemexɔ se o. Aƒetɔ la ve nunye ale gbegbe, be wòna nye asi su xɔse kple lɔlɔ̃ si le ɖekawɔwɔ kple Kristo Yesu me la dzi. Nya siwo gblɔna be Kristo Yesu va xexe sia me, be yeaxɔ nuvɔ̃wɔlawo ɖe agbe la, nyateƒenya wònye, eye wòle be woaxɔe blibo. Nyee nye nuvɔ̃wɔla vɔ̃ɖitɔ wu ame sia ame, ke Mawu kpɔ nublanui nam, ale be Kristo Yesu nate ŋu atsɔ nye, ame si nye nuvɔ̃wɔla gãtɔ, awɔ kpɔɖeŋu na ame siwo ava xɔ edzi ase, hena agbe mavɔ la, be ɖe yegbɔa dzi ble ŋutɔ. Mina míatsɔ kafukafu kple bubu na fia si le dzi ɖum tso keke gba ɖe gbe ke la, Mawu ɖeka hɔ̃ makumaku la, Mawu si womekpɔna o, tso mavɔ me yi mavɔ me. Amen. Vinye Timoteo, gbeƒãɖelawo ƒe nya siwo gblɔ na wò va yi nu la tae mele dɔ vevi sia dem asi na wò be nàwɔ ɖo. Wɔ nya siwo gblɔ la ŋu dɔ, nàtsɔ awɔ aʋavavã lae, kple xɔse kpakple ditinya nyui. Ame aɖewo meɖo to woƒe ditinya o, ale woƒe xɔse gblẽ. Ame siawo dometɔ aɖewoe nye Himeneo kple Aleksandro. Metsɔ wo de asi na Bosam, be ne woanya be menyo be yewoagblɔ busunya o. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta eve. Nu gbãtɔ si madi tso mia si be miawɔ lae nye be miaɖe kuku na Mawu ɖe amewo katã ta, ado gbe ɖa ɖe wo ta, abia nu ɖe wo nu, ahada akpe na Mawu ɖe wo katã nu. Miwɔ esia na fiawo kple ame siwo katã le teƒe kɔkɔwo hã, ale be miate ŋu anɔ agbe le tomefafa kple ŋutifafa me kpoo, be ne miate ŋu asubɔ Mawu bubutɔe le mɔ sia mɔ nu. Esia nyo, eye wodze Mawu míaxɔ la ŋu, elabena enye Mawu ƒe didi vevie be woaxɔ amewo katã ɖe agbe, be woava dze si nyateƒe la. Mawu ɖeka hɔ̃ koe li, eye avuléla ɖeka ko hãe le Mawu kple amegbetɔwo dome. Eyae nye Kristo Yesu. Kristo siae tsɔ eɖokui na faa ɖe mí amegbetɔwo katã ta. Esia le kpe ɖom edzi be ɣeyiɣi si me Mawu di be yeaxɔ amewo katã ɖe agbe la de tututu. Esia tae wodɔm abe ame dɔdɔ kple nufiala ene, ɖo ɖe ame siwo menye Yudatɔwo la gbɔ, be ne maɖe gbeƒã gbedeasi sia tso xɔse kple nyateƒe ŋu. Nyemele aʋatso kam o,
nyateƒe tome le sɔleme ɖe sia ɖe la, madi be ŋutsuwo nado gbe ɖa. Ŋutsuwo nanye ame siwo ŋu wokɔ na Mawu, eye woate ŋu ado asi ɖe dzi ne wole gbe dom ɖa, dziku kple ɖikeke manɔmee. Nenema ke madi be nyɔnuwo hã nado awu ɖe nɔnɔme nyui si matɔ ŋkuwo la me, ke menye be woaƒo ɖa atsiãtɔe, eye woado sika kple nu xɔasiwo. Gawu la, womegado awu xɔasiwo, ke boŋ woawɔ dɔ nyui si adze wo, abe ale si nyɔnu siwo ɖene fiana be yewovɔ̃a Mawu la wɔnɛ ene. Ele be nyɔnu nabɔbɔ eɖokui asrɔ̃ nu le ɖoɖoezizi kpo me. Nyemele mɔ ɖem na nyɔnu aɖeke be wòafia nu alo wòaɖu ŋutsu dzi o. Ele be wòazi ɖoɖoe kpoo, elabena Adam wowɔ gbã hafi wova wɔ Eva. Azɔ la, menye Adam ye woble o, ke boŋ nyɔnu lae woble, eye wòzu Mawu ƒe sedzidala, ke woaxɔ nyɔnu ɖe agbe to vi siwo wòdzi la me, nenye be wòdo vevie nu le xɔse kple lɔlɔ̃ me, eye wòwɔ eɖokui kɔkɔe henɔ agbedzadze. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 3. Nya siwo gblɔna be ame si di nunɔladɔ la di dɔ nyuie be yeawɔ la, nyateƒe nya wònye. Azɔ la, mele be mokaka nanɔ nunɔla ŋu o. Ele be srɔ̃ ɖeka ko nanɔ si, eye wòanye ame si léa eɖokui nyuie hewɔa susu ŋu dɔ ale si dze. Ele be bubu nanɔ eŋu, wòanye ame si xɔ amedzro, eye wòanye nufiala nyuie hã. Mele be nunɔla nanye ame si nɔa hamu na, alo ame si medea akɔ anyi o, ke boŋ ele be wòanye ame fatu. Gawu la, mele be wòanye ame si lɔ̃ dzrewɔwɔ, eye wòdia ga vevie o. Ele be wòanye ame si kpɔa eƒe aƒe dzi nyuie, eye wòna viawo bɔbɔa wo ɖokui hebua ame le nu sia nu me. Elabena nenye be ame menya ale si wòakpɔ ya ŋutɔ ƒe aƒe dzi nyuie o la, aleke wòate ŋu akpɔ Mawu ƒe hame la dzii? Mele be nunɔla nanye ame si trɔ dzime eteƒe medidi o. Ne menye nenema o la, ado eɖokui ɖe dzi ahadze anyi, abe ale si wònɔ na vɔ̃ɖitɔ la ene. Hekpe ɖe siawo katã ŋu la, ele be ame siwo mele hamea me o la gɔ̃ hã natsɔ bubu na nunɔla, ale be womagado ŋukpee be ne vɔ̃ɖitɔ la ƒe mɔ naɖee o. Nenema ke ele be kpeɖeŋutɔ hã nanye ame siwo ɖoa mo vevi ɖe dɔ ŋu wɔna. Womaganye aɖevetɔwo o, ame siwo nɔa aha fũu loo, alo ame siwo tsia dzi ɖe viɖe ƒoɖi kpɔkpɔ ŋu. Ele be woanye ame siwo lé xɔse ƒe nyateƒe nyaɣaɣla la me ɖe asi kple dzitsinya nyuie, ke na woado wo kpɔ gbã, eye ne mokaka mele wo ŋu o la, na woawɔ subɔsubɔdɔ abe kpeɖeŋutɔwo ene. Nenema ke ele be nyɔnu kpeɖeŋutɔwo hã nanye ame siwo ɖoa mo vevi ɖe dɔ ŋu wɔna. Womaganye ame siwo zɔa ame ŋu o, ke boŋ woanye ame siwo lia wo ɖokui nyuie, eye wowɔa nuteƒe le nuwo katã me. Kpeɖeŋutɔwo naɖe srɔ̃ ɖeka ko, eye na woawo ŋutɔwo nakpɔ wo viwo kple woƒe aƒe dzi nyuie. Kpeɖeŋutɔ siwo wɔ woƒe dɔ nyuie la, da wo ɖokui ɖe bubuteƒe, eye dzi anɔ wo ƒo. Woate ŋu aƒo nu tso ale si woxɔ Yesu Kristo dzi se la ŋu na amewo. Togbɔ be mele agbalẽ sia ŋlɔm na wo hã la, mele mɔ kpɔm be mava kpɔ ɖakpuie, ke mele ŋlɔm ale be ne metsi megbe la, ekema nànya ale si ame nanɔ agbee le Mawu ƒe aƒe si nye Mawu gbagbe la ƒe hame la me. Eyae nye sɔti kple kpo le megbe na nyateƒe la. Nyateƒe, míele me ʋum ƒã be nya si ɣla ɖe míaƒe subɔsubɔ me la lolo ŋutɔ. Eyae nye, eɖe ɖokui fia le amegbetɔ ƒe nɔnɔme me. Gbɔgbɔ la ɖe fia be ele dzɔdzɔe, eye mawudɔlawo kpɔe. Woɖe gbeƒã na dukɔwo, eye woxɔ dzi se le xexea me godoo, eye wokɔe yi dzi le ŋutikɔkɔe me.
Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 4. Gbɔgbɔ la gblɔe kɔtɛe be le ŋkeke mamlɛ siawo me la, ame aɖewo aɖe asi le xɔse la ŋu. Ame siawo aɖo to gbɔgbɔ siwo ble ame kple gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe nufiafia. Ameblela siawo ƒe dzitsinya ku abe gaxɔdzoe wotsɔ mee ene, eye woawoe akaka nufiafia sia. Woawoe ble amewo be womegaɖe srɔ̃ o. Gawu la, wode ase na amewo hã be womegaɖu nuɖuɖu siwo Mawu wɔ la dometɔ aɖewo. Evɔ la, Mawu ŋutɔe wɔ nuɖuɖu siawo be ame siwo xɔ se, eye wodze si nyateƒea la, naɖu ahada akpe ɖe wo ta hafi, elabena nu sia nu si Mawu wɔ la nyo, eye mele be woatsri ɖeke o, ke boŋ ele be woaxɔ ɖe sia ɖe ahada akpe ɖe ta. Mawu ƒe nya la kple gbe si míedona ɖa ɖe ta la na nuɖuɖua ŋuti kɔ xoxo. Esi nètsɔ mawunya la nyi ɖokuiwoe, eye nèlé nufiafia nyuitɔ sia me ɖe asi ta la, fia nu siawo nɔviawo, ekema anye subɔla vavãtɔ na Kristo Yesu, ke mègaɖo to gli makɔmakɔ si nyagãwo tona la o. Tsɔ mawuvɔvɔ̃ he ɖokuiwoe. Hehe si míena míaƒe ŋutilã la ɖe avi ɣeyiɣi ʋɛ aɖe ko, ke mawuvɔvɔ̃ ya ɖe avi le mɔ sia mɔ nu, elabena ŋugbedodo le eme na agbe si míele fifia kple esi míagava nɔ la hã siaa. Nya sia nye nyateƒe wogblɔna, eye wodze be woaxɔe bliboe. Esia tae míele ʋiʋlim hele dɔ wɔm sesĩe, eye míele ŋu ɖom ɖe Mawu gbagbe si nye ɖela na amewo katã, vevietɔ xɔsetɔwo la ko ŋu. Ka ɖe nya siawo dzi, eye nàfia wo. Mègana ame aɖeke nado vlo o, esi nenye ɖekakpui ko ta o, ke dze agbagba be wo nuƒo, wo nɔnɔme, ale si nèlɔ̃ amee, xɔse si le asiwò kple ale si nèle dzadze la nanye kpɔɖeŋu na xɔsetɔwo. Dze agbagba nànɔ mawunya xlẽm na hametɔwo ne wokpe ta. Nɔ nu xlɔ̃m amewo, eye nànɔ nu fiam wo va se ɖe esime mava. Mègagbe nunana siwo ve nu o na wò la ŋu dɔ wɔwɔ o. Wona nunana sia o to gbeƒãɖeɖe Mawu ƒe nya me esime hamegãwo da woƒe asi ɖe dzi o. Kpɔe gbɔ nàwɔ dɔdeasi siawo, lé fɔ ɖe wɔna siawo ŋuti, ale be wo ŋgɔyiyi nadze ƒãa amewo nakpɔ. Lé be na ɖokuiwò kple nu si fiam nèle la siaa. Lé nufiafia la me ɖe asi sesĩe, elabena ne wɔ esia la, axɔ wò ŋutɔ ɖokuiwò kple ame siwo sea wo nyawo la hã ɖe agbe. Timoteo gbãtɔ ta 5. Mèganyra ɖe ametiti o, ke boŋ xlɔ̃nui abe ale si nàxlɔ̃ nu fofowò ene. Xlɔ̃ nu ɖekakpuiwo abe nɔviwò ŋutsuwo ene, nyɔnu tsitsiwo abe dawò ene, eye ɖetugbiwo abe nɔviwò nyɔnuwo ene, le dzadzenyenye blibo me. Tsɔ bubu na ahosi siwo si ame mele o la. Ne viwo alo mamayɔviwo le ahosi aɖe si la, na viawo nanya nu gbãtɔ si dze be woawɔ na woƒe ƒometɔwo, abe ale si hiã le mawusubɔsubɔ me la ene. Esia nye be vi siawo nakpɔ wo dzilawo dzi, elabena nuwɔna siae dzea Mawu ŋu. Ke ahosi si ame mele wòakpɔe dzi o la, eya ɖeka ti anyi, eye wòkpɔa mɔ na Mawu ɖeɖe ko. Ewɔa eƒe ɣeyiɣi ŋu dɔ, doa gbe ɖa na Mawu zã kple keli, heɖea kuku nɛ be nekpe ɖe ye ŋu. Ke ahosi si tsɔ agbeɖuɖu ɖo dɔe la, ku gɔ̃ xoxo, togbɔ be eya ŋutɔ abu be yele agbe hã. Gblɔ nya siawo kple kakanɛdzi, ale be ahosiawo nanɔ agbe si ŋu mɔkaka manɔ la. Ne ame aɖe gbe eya ŋutɔ ƒe amewo dzikpɔkpɔ, vevietɔ eya ŋutɔ ƒe ƒometɔwo dzikpɔkpɔ la, ekema etrɔ megbe de xɔse la, eye wòvɔ̃ɖi wu ame si mexɔ se o la. Ne ahosi aɖe xɔ wu ƒe 60, eye wònye ame si ɖe srɔ̃ zi ɖeka ko kpɔ la, de ŋkɔ agbalẽ me, ele be wòanye ame si xɔ ŋkɔ to dɔ nyui si wòwɔna la me, ame si he viawo nyuie, ame si xɔ amedzro, ame si klɔa nɔvi kristotɔ bubuwo ƒe afɔ ŋu, ame si kpena ɖe ame ŋu le xaxa me, eye wòanye ame si wɔa nu si nyo le mɔ sia mɔ nu. Ke mègade ahosi siwo metio la ŋkɔ agbalẽ me o, elabena ne srɔ̃ɖeɖe le wo dzrom la,
woɖi akɔ ɖa le Kristo ŋu, ale wova zɔ avodalawo le esi woda woƒe ŋugbedodo gbãtɔ dzi ta. Hekpe ɖe sia ŋu la, wogblẽ woƒe ɣeyiɣi nɔa tsatsam tso aƒe me yi aƒe me, eye to ema wɔwɔ me la, wova zɔa kuviatɔwo. Menye kuviatɔwo ko wozuna o, ke boŋ wozɔa ameŋunyagblɔlawo kple ame siwo metɔna ɖe afi ɖeka o, kpakple ame siwo nɔa nya si mesɔ be woagblɔ la hã gblɔm. Ale madi be ahosi si wometsi o la naɖe srɔ̃a dzivi, eye woakpɔ woƒe aƒe dzi, ale be womagana mɔnukpɔkpɔ aɖeke míaƒe futɔwo be woagblɔ nya ƒoɖi aɖeke tso mía ŋu o. Mele esia gblɔm, elabena ahosi aɖewo tra mɔ dze Abosam yome gɔ̃ hã xoxo. Nenye be ahosiwo le nyɔnu kristotɔ aɖe si le eƒe ƒome me la, ele ne be wòakpɔ wo dzi, eye megatsɔ agba la da ɖe hamea dzi o. Esia awɔe be hame la nate ŋu akpe ɖe ahosi siwo si ame mele o la ŋu. Na woatsɔ bubu na hamemegã siwo le hame la kplɔm nyuie, vevietɔ esiwo doa vevie mawunyagbɔgblɔ kple nufafia, eye woana bubu si dze na wo la ƒe teƒe evewo. Elabena mawunya gblɔ be, megabla nu na nyitsu si le mɔli tugum la o. Egagblɔ hã be, ame si wɔ fetudɔ la, edze be woaxe fe nɛ. Ne ame aɖe tso hamemegã aɖe nu la, megaxɔ nya la nɛ o, negbe ɖe nèse nutsotso ma ke le ame evelia alo etɔ̃lia nu hafi. Ka mo na ame siwo le nu vɔ̃ wɔm la le ame sia ame ŋkume, ale be ame mamlɛawo nakpɔe avɔ̃. Mele tsitre ɖe Mawu kple Kristo Yesu kpakple mawudɔla tatiawo ŋkume, hele biabiam tso asiwò be nàlé se siawo me ɖe asi pɛpɛpɛ. Ame aɖeke ƒe nu meganyo ŋu wu ame bubu tɔ o. Megakpɔ ame ŋkume le wò nuwɔna aɖeke me o. Megati dzi be yeade asi ɖe ame dzi aɖoe wòanye dɔwɔla na Aƒetɔ la o. Megade ha kple ame aɖeke hã miawɔ nu vɔ̃ o. Wɔ ɖokuiwò dzadzɛ. Esi wò lãme le gbegblẽm enuenu ta la, meganɔ tsi ɖeɖe ko nom azɔ o, ke boŋ nɔ wain hã nom vivivi be wòakpe ɖe wò dɔgbo ŋu. Nu vɔ̃ si ame aɖewo wɔna la dzena ƒãa zi ɖeka, eye wòfia be woahe to na wo, ke ame bubu aɖewo tɔ ya dzea go emegbe. Nenema ke dɔ nyui siwo ame wɔna la hã dzena ƒãa wokpɔnɛ. Ke ne womedze ƒãa amewo kpɔ hã la, woava dze emegbe godoo akpɔ. Timoteo gbãtɔ ta ade. Na kluviwo katã woatsɔ bubu blibo na woƒe aƒetɔwo, ale be ame aɖeke nagagblɔ nya ƒoɖi ɖe Mawu ƒe ŋkɔ kple míaƒe nufafia la ŋu o. Mele be kluvi siwo ƒe aƒetɔwo nye kristotɔwo la, natsɔ woawɔ wo hati kple susu be nɔviwo ko yewo katã yewonye o. Le esia teƒe la, ele na wo be woabu woƒe aƒetɔwo vevie wu boŋ, elabena aƒetɔ mawo siwo kpɔa viɖe tso woƒe subɔsubɔ me la hã nye xɔsetɔwo kple lɔlɔ̃tɔwo abe woawo ke ene. Fia nu siawo eye nàtsɔ wo axlɔ̃ nu amewoe. Ame sia ame si fia nu bubu si mesɔ kple Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyawo kple nu si le Mawu subɔsubɔ nyateƒetɔ me nuwo la, le eɖokui dom ɖe dziglodzo, eye mele naneke nyam o, ke boŋ nyahehe vivivo koe zu dɔléle nɛ. Ŋuʋaʋã, dzre, amedudu, vɔ̃susuɖeameŋu kple nyaʋiʋli si mehiã o la koe kplɔa esiawo ɖo le ame siwo ƒe susu megale dɔ wɔm nyuie o, eye womegale nyateƒe la me o la dome. Ame siawo buna be mawusubɔsubɔ nye viɖedidi ƒe mɔnu aɖe. Ele me ba be viɖe geɖe ŋutɔ le mawusubɔsubɔ me, nenye be nu si le mía si xoxo la dze mía ŋu, elabena míetsɔ naneke va xexea me o, eye eme kɔ be míete ŋu le naneke tsɔ ge adzoe hã o. Eya ta ne nuɖuɖu, nudodo kple nutata le mía si la, mina esiawo nadze mía ŋu, ke ame siwo dina be yewoazu kesinɔtɔwo la, gena dzea tetekpɔ me godoo, eye movinu siwo yome tim wole la, kplɔa wo dea mɔ si le tetre ɖi la me. Ale nuvevi wɔawo, nu gblẽna le wo ŋu, eye wotrɔna gbidii, elabena galɔlɔ mee nu vɔ̃ɖi siwo katã ame wɔna la dzɔna tso. Gaŋue ame aɖewo ti dzi ɖo hedii
kple ŋkubiã, eye wotra mɔ dzo le nu si dzi woxɔ se la gbɔ ʋĩi. Ale wova xa nu, se veve ʋuu, woƒe dzi gbã. Ke wò la, Mawu ƒe amee nenye, eya ta to adzɔge na nu siawo katã. Ɖoe kplikpaa boŋ be yeawɔ nu dzɔdzɔe, asubɔ Mawu, axɔ ase, alɔ̃ ame, anɔ te sesĩe, eye be yeafa tu, ke xɔse ƒe ɖuɖime la sesĩe, ale be wòasi nasu agbe mavɔ si nye nunana le eyome la dzi. Agbe sia ŋutie Mawu yɔ wò ɖo, eye neke nu ʋueme nyuie le ame geɖe siwo nye ɖasefowo na wò la ŋkume. Le Mawu si na agbenuwo katã kple Kristo Yesu, ame si ʋue ƒe xɔseme nyuie le Pontio Pilato gbɔ la ŋkume. Mele ɖom dziwò koŋ be nàlé ɖoɖo siawo me ɖe asi. Woanɔ anyi pɛpɛpɛ, mokaka aɖeke naganɔ wo ŋu o, va se ɖe gbe si gbe mía Aƒetɔ Yesu Kristo nava la. Mawu, ame si dze kafukafu, dziɖula ɖeka hɔ̃ la, fiawo katã ƒe fia, aƒetɔwo katã ƒe aƒetɔ la, aɖe Kristo afia le ɣeyiɣi nyuietɔ si eya ŋutɔ ɖo ɖi la dzi. Eya ɖeka koe mekuna o, eye kekeli si ŋu ame mate ŋu ate ɖo lae ƒo xlãe. Ame aɖeke mekpɔe kpɔ o, eye ame aɖeke hã mate ŋu akpɔe o. Woatsɔ bubu nɛ, eye eya aɖu dzi ɖaa. Amen. Kplɔnu kesinɔtɔ siwo le xexe sia me la be womagado ɖokui ɖe dzi, alo anɔ ŋu ɖom ɖe woƒe nunɔamesi siwo manɔ anyi ɖa o la ŋu o. Ke boŋ na woaɖo ŋu ɖe Mawu, ame si na nu nyui ɖe sia ɖe mi fũu be míawɔ eŋu dɔ la ŋu. Gblɔe na wo be ele be woawɔ nu si nyo, woanye kesinɔtɔwo le dɔ nyui wɔwɔ me, eye woaʋu asi me anyo dɔ me na hiãtɔwo faa. Ne wowɔ esia la, ekema wole nu geɖe ƒom ƒu ɖi na wo ɖokui hena ɣeyiɣi si gbɔna la, ale be woƒe asi nava su agbe vavãtɔ la dzi. Timoteo, dzra nu si wotsɔ de asi na wò la ɖo nyuie, te ɖe megbe tso yakadze ɖoɖo si mefia Mawu vɔvɔ̃ o la gbɔ. To adzɔge na movinya ʋiʋli siwo amewo ka aʋatso gblɔna be nunya wònye la, elabena to gbeƒãɖeɖe esiawo me, ame aɖewo tra mɔ dzo le xɔse la gbɔ. Mawu neve mi katã mia nu. Paul ƒe agbalẽ velia si wòŋlɔ ɖo ɖe Timoteo. Timoteo velia tagbã. Agbalẽ sia tso nye Paulo, Kristo Yesu ƒe amedɔdɔ to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me gbɔ. Ɖe wodɔm koŋ be maɖe gbeƒã agbe si ŋugbe wodo na mí, ne míele hadede me kple Kristo Yesu. Mele ŋlɔm ɖo ɖe wò, Timoteo, vinye lɔlɔ̃tɔ. Mawu Fofo la kple Kristo Yesu, mía Aƒetɔ la neve nu wò, woakpɔ nublanui na wò, eye woana ŋutifafa wò. Meda akpe na Mawu si subɔm mele kple dzitsinya si mekɔ la, abe ale si tɔgbuinyewo wɔe ene. Ne mele gbe dom ɖa, eye nye ŋku dze dziwo la, meda akpe ne ɣe sia ɣi. Ne meɖo ŋku aɖatsi si le mo na wo dzi la, medina vevie zã kple keli be magakpɔ o, ale be dzi nadzɔm. Meɖoa ŋku xɔse nyateƒetɔ si le asiwò la dzi. Xɔse sia ƒomevie nɔ mamawò Lois me gbã, eye wòganɔ dawò Enuke hã me. Eye azɔ la, meka ɖe edzi be eyae le wo hã me o. Eya ta mele ŋku ɖom edzi na wò be nàna Mawu ƒe nunana si wòna wò, esime meda asi ɖe dziwò la, nagakpɔ ŋusẽ ɖe dziwu, elabena gbɔgbɔ si Mawu na mí la, menana míevɔ̃na o, ke boŋ enye gbɔgbɔ si na ŋusẽ ɖoa mía me. Míelɔ̃a ame, eye míeɖua mía ɖokui dzi. Aƒetɔ la ƒe nya la gbɔgblɔ na amewo megakpe ŋu na wò o. Nenema ke nya si nàgblɔ na amewo tso nye, ame si le gaxɔ me ɖe Aƒetɔ la ta ŋu hã, megakpe ŋu na wò. Ke boŋ ɖo dzi ɖe Mawu ƒe ŋusẽ ŋu, eye nàlɔ̃ akpe fu si wòle be wò hã nàkpe ɖe nyanyui la ta la.
Mawu ɖe wòxɔ mí ɖe agbe heyɔ mí be míava nye ye ŋutɔ yeƒe amewo. Menye nu tɔxɛ aɖe si míewɔ la tae o, ke boŋ enye nu si eya ŋutɔ ɖo koŋ be yeave mía nu awɔ na mí. Míaƒe hadede kple Kristo Yesu mee wòto ve mía nu tso keke gba ɖe gbe ke. Ke azɔ la, woɖe eƒe amenuveve kple ɖoɖo sia ɖe go fia mí to mía xɔla Kristo Yesu ƒe vava me. Eyae to nyanyui la me ɖe ku ɖa, eye wòhe agbe vɛ na mí be ne míagaku akpɔ o. Mawu ɖo mezu amedɔdɔ kple nufiala be maɖe gbeƒã nyanyui la, eye esiawo tae mele fu kpem ɖo abe ale si dze la ene. Ke ŋu mele kpeem o, elabena menya ame si dzi mexɔ se. Menya be ate ŋu adzɔ nu si wòtsɔ de asi nam la ŋu va se ɖe ŋkeke ma dzi. Lé nyateƒenya siwo mefia wò la me ɖe asi, eye nànɔ xɔse kple lɔlɔ̃ si le hadede kple Kristo Yesu me la me. Gbɔgbɔ kɔkɔe si le mía me la, nedo ŋusẽ o, be ne nàdzra nu nyui siwo de asi na wò la ɖo. Abe ale si nènya ene la, ame siwo katã le Asia, siwo dome Figelo kple Hermogene le la, trɔ dzo le gbɔnye. Aƒetɔ la nekpɔ nublanui na Onesifero kple eƒe metɔwo, elabena ena nye dzi dze me enu, eye gawu la, nye gaxɔmenɔnɔ mekpe ŋu nɛ o. Esime wòva Roma teti la, edim vevie va se ɖe esime wòke ɖe ŋunye. Aƒetɔ la neve nu le ŋkeke ma dzi. Mexɔ se be meŋlɔ subɔsubɔdɔ geɖe si wòwɔ nam le Efeso la be kura o. Timoteo evelia ta eve. Azɔ la, vinye, do ŋusẽ nu to ale si Mawu ve mía nu, eye míele hadede me kple Kristo Yesu la me. Tsɔ nufafia siwo nèse tso nunye le ɖasefo geɖewo ŋkume la ɖe gbeƒãe, eye nàde asi na ame siwo dzi nèka ɖo la, ale be woawo hã nate ŋu afia ame bubuwo. Do dzi nàkpe fufaa abe Kristo Yesu ƒe asrafo wɔnuteƒe ene. Asrafo si le aʋa wɔm, eye wòdi be yeawɔ nu adze yeƒe aʋakplɔla ŋu la, megawɔa dɔ bubu aɖeke si menye asrafo dɔwɔla o. Hafi duɖimekela aɖe naxɔ dziɖuɖu kuku la, ele ne be wòake dudime la le se si wode la nu. Agbledela si wɔ dɔ kple kutri kuku lae ɖua nu si wòŋe la gbã. Bu nya siwo gblɔm mele la ŋu, elabena Aƒetɔ la akpe ɖe ŋuwò bena nàse ɖe sia ɖe gɔme. Ɖo ŋku Yesu Kristo, ame si wofɔ tso ku me, eye wònye Fia David tɔgbuiyɔvi la dzi. Nya sia nye nyanyui si mele gbeƒã ɖe mi, eya tae mele fu kpem ɖo, eye wode gam gɔ̃ hã abe ame si wɔ nu vɔ̃ɖi aɖe ene, ke womede ga Mawu ƒe nya la ya gbeɖe o. Esia tae medoa dzi kpe afu ɖe sia ɖe le nu sia nu me le ametatiawo ta ɖo, ale be Mawu naxɔ woawo hã ɖe agbe to Kristo Yesu dzi, be ne woƒe asi nasu ŋutikɔkɔe mavɔ la dzi. Nyateƒenya wònye wogblɔna be, ne míeku kpakplii la, míanɔ agbe hã kpakplii. Ne míedo dzi kpe fu la, míaɖu fia hã kpakplii. Ne míegbe nu le egbɔ la, eya hã agbe nu le mía gbɔ. Ne míawo míewɔ nuteƒe o la, eya wɔa nuteƒe ɖaa, elabe eya ŋutɔ mate ŋu agbe nu le eɖokui gbɔ o. Ɖo ŋku nu sia dzi na wò ameawo. Xlɔ̃ nuwo le Aƒetɔ la ŋkume, be womegawɔ dzre le nya siwo mehea nu nyui aɖeke va nɛ o la ŋu o. Elabe nya mawo la, nu ko wogblẽna le eselawo ŋu. Do vevie nu abe dɔwɔla si eƒe dɔ mekpea ŋu na o la ene, be wò dɔ nadze Mawu ŋu. Dze agbagba nàfia nyateƒenya la amewo pɛpɛpɛ. To adzɔge na dzeɖoɖo siwo mefia Mawu vɔvɔ̃ la, elabena woawoe nana amewo megavɔ̃a Mawu o ɖe dzi. Ale si abi vɔ̃ nyrana hekekenae la, nenemae dzeɖola siawo ƒe nyawo zɔnae. Ame siawo dometɔ aɖewoe nye Himeneo kple Fileto. Wotra mɔ tso nyateƒe la gbɔ, eye wole gbɔgblɔm be ame kukuwo tsitre va yi xoxo. Ale wole ame geɖewo ƒe xɔse tɔtɔm, ke gɔmeɖokpe si Mawu ɖo na xɔse la le te sesĩe. Nya si ɖo kpe dzi lae nye, Aƒetɔ la ŋutɔ nya ame siwo nye eya ŋutɔ tɔwo. Bubu hãe nye, ame sia ame si gblɔ be Mawu tɔe nye la, nedzudzɔ nu vɔ̃ɖi wɔwɔ,
Le aƒe gã ɖe sia ɖe me la, menye sika kple klosalo tsikunuwo koe nɔ anyi o, ke boŋ tsikunu siwo kpa kple esiwo wome la hã nɔ anyi. Wowɔa ɖewo ŋu dɔ le bubunuwo ɣɔɣi, ke wowɔa bubuwo ya ŋu dɔ ɣe sia ɣi. Nenye be ame aɖe kɔ eɖokui ŋuti tso nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me la, woawɔ eŋu dɔ le bubunu tɔxɛwo wɔɣi, elabena wokɔ eŋuti na Mawu, eye wònye tsikunu vevi na aƒea tɔ. Ale woate ŋu awɔ eŋu dɔ ɣe sia ɣi, awɔ dɔ nyuie ɖe sia ɖe, eya ta to adzɔge na nu madzɔmadzɔ wɔwɔ siwo dzroa ɖekakpuiwo vevie la, eye mi kpakple ame siwo tsɔ dzidzadze yɔa Aƒetɔ la be nekpe ɖe yewo ŋu la, miaʋli vevie ɖekae le nudzɔdzɔe wɔwɔ, xɔse, lɔlɔ̃ kple ŋutifafa me. Megade nu mo vinyahehe siwo me susu ɖɔʋu aɖeke mele o la me o. Wò ŋutɔ enya be dzre ko hena va nɛ mlɔeba. Mele be Aƒetɔ la subɔla nanye dzrewɔla o, ke boŋ ele be wòanye ame si nyoa dɔme na ame sia ame, nufiala nyui kple dzidola. Gawu la, ele be wòanye ame si gbɔa dzi blewu gbeanya na ame siwo tia tre ɖe eŋu la. Ɖewohĩ Mawu ave ame siawo nu be woatrɔ dzime, eye woava de si nyateƒe la. Ɖewohĩ woado le Abosam ƒe mɔ si me woge ɖo be woawɔ eƒe lɔlɔ̃nu la me, eye tamevɔ si wòɖo ɖe wo ŋu la magadze dzi nɛ o. Timoteo Evelia ta 3. Ɖo edzi be le ŋkeke mamlɛawo me la, xixe me gbɔna sesẽ ge, amewo anye wo ɖokui kotɔdilawo, galɔ̃lawo, ame siwo anɔ wo ɖokui dom ɖe dzi, ɖokuiŋudzelawo, amedzulawo, ame siwo maɖo to wo dzilawo o, ame madaakpewo, ame siwo manɔ kɔkɔe o. Ame bubuwo anye ame siwo makpɔ nublanui na ame o, ame siwo manyo dɔme na ame o, ame ŋugblẽlawo, ame siwo mate ŋu aɖu wo ɖokui dzi o, adãwɔlawo, ame siwo malɔ̃ nu nyuie o. Ɖewo hã anye yomemɔfialawo, ame siwo mabu nu o, ame siwo ado wo ɖokui ɖe dzi glodzo o, ame siwo alɔ̃ nu siwo ado dzidzɔ na woawo ŋutɔwo wu esi woanye mawulɔ̃lawo, ame siwo ŋu wòadze le be wole Mawu subɔm, evɔ la wogbe eƒe ŋusẽ. To adzɔge ke na ame siawo. Ame siawo dometɔ aɖewo li siwo gena ɖe aƒewo me ayetɔe, eye wotrɔa nyɔnu gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo ƒe susu. Nyɔnu siawo ƒe nu vɔ̃ zu agba na woawo ŋutɔwo le esi wokplɔ nudzroame vovovowo ɖo ta. Wonye ame siwo lia to ɖe ame sia ame ko ƒe nya ŋu, tamemabumabutɔe, ke womate ŋu adze si nyateƒe la akpɔ o. Abe ale si Yane kple Yambre tsitre ɖe Mose ŋui ene la, nenemae ame siawo hã tsitre ɖe nyateƒe la ŋui. Nu fitifiti si wɔm wole la xɔ woƒe susu, eye woƒe xɔse megale te o, ke womayi ŋgɔ wu ema o, elabena woƒe movidzɔdzɔ gbɔna dzedze ge ƒãa ame sia ame nakpɔ. Nenema tututue wodzɔ ɖe Yane kple Yambre dzi. Ke wò ya la, etsɔ nye afɔ le nye nufafia, nye nɔnɔme, nu si nye nye taɖodzinu le agbe me, nye xɔse, nye dzigbɔɖi, nye lɔlɔ̃ kple nye tenɔnɔ me. Nenema ke woti yowòme, eye nèkpe fu abe nye ke ene. Wò ŋutɔ enya ale si woti yonyeme le Antioxia, Ikonio kple Listra, kple ale si medo dzii, ke Aƒetɔ la ɖem tso wo katã me. Nyateƒe, ame siwo katã di be yewoanɔ hadede me kple Kristo Yesu, eye yewoavɔ̃ Mawu le yewoƒe agbe me la, woati wo yome godoo. Ke ame vɔ̃ɖiwo kple ameblelawo ƒe agbenɔnɔ agagblẽ ɖe edzi wu tsã. Woanɔ amewo blem, evɔ wònye ɖe woble woawo hã hafi. Ke wò la, yee dzi nàlé nu si wofia wò kple nu si dzi nèxɔ se la me ɖe asi goŋgoŋ, elabena ènya wò nufialawo, ènya mawunyawo tso wò ɖevime ke, eye esiawo ate ŋu afia afɔɖoƒe o, be woaxɔ wo ɖe agbe, nenye be èxɔ Kristo Yesu dzi se. Mawue ʋã amewo be woaŋlɔ mawunya ɖe sia ɖe ɖi, eya ta wonyo be woatsɔ afia nu ame, agbenya na ame, aɖɔ ame ɖo, eye be woatsɔ wo ahe ame, be wòawɔ nudzɔdzɔe,
ale be ame si subɔa Mawu la nade blibo eye wòasu te ahawɔ dɔ nyui ɖe sia ɖe. Timoteo Evelia ta ene. Le Mawu kple Kristo Yesu, ame si la drɔ̃ ʋɔnu ame gbagbewo kple ame kukuwo, ame si le vava ge ava ɖu dzi abe fia ene ŋkume la, mele nu xlɔ̃m wò be nàɖe gbeƒã nya la, ekpɔ vovo, mekpɔ vovo, do ŋusẽe, ƒoe ɖe amewo nu, gbe nya na ame, eye nàxlɔ̃ nu ame. Gbɔ dzi blewu nàwɔ esiawo katã, eye mègadzudzɔ nufafia o. Elabena ɣeyiɣi gbɔna, esime amewo magadi be yewoaɖo to ase nufafia nyuitɔ. Le esia teƒe la, woadi nufialawo na wo ɖokui be woafia nu si tɔgbi tututu dim woawo ŋutɔwo le la wo. Womadi be yewoatrɔ to ɖe nyateƒe la ŋu kura o. Ke ŋutinya kpakpɛwo sese ŋu ko woado vivi ɖo. Ke le wò ya gome la, nɔ te sesĩe ɣe sia ɣi. Ne ele fu kpem la, do dzi. Wɔ mawunyagblɔla ƒe dɔ, eye nàwɔ wò subɔsubɔdɔ la wu enu keŋ. Le nye ŋutɔ gome la, ɣeyiɣia de nam vɔ be woatsɔm asa vɔe. Nye dzodzo yi le agbe sia me ɖo edzi vɔ. Meke dudime la nyuie vɔ. Meƒu du la wu enu keŋkeŋ. Mele te le xɔse la me. Azɔ la, dziɖuɖu nunana si wonana ɖe nudzɔdzɔe wɔwɔ ta la koe le lalayem. Aƒetɔ nudzɔdzɔe wɔla lae atsɔe anam gbe ma gbe. Ke menye nye ɖeka ko na ge wòala o. Ke boŋ ana ame siwo katã lɔ̃e, eye wole mɔ kpɔm na eƒe vava la hã. Dzagbagba nava gbɔnye kaba, elabena de magblẽm ɖi dzo, eya galɔ̃ fifi xexe sia me ko. Ale wòdzo yi ɖe Tesalonika, Kreske yi ɖe Galatia, eye Tito yi ɖe Dalmatia. Luka ɖeka koe le gbɔnye. Di Marko nàkplɔe ɖe asi vɛ, elabena esubɔam nyuie ŋutɔ le dɔ si wɔm mele la me. Medɔ Tixiko ya ɖe Efeso. Ne egbɔna la, tsɔ awu ʋlaya si megblẽ ɖe Karpo gbɔ le Troa la ɖe asi vɛ nam. Tsɔ agbalẽawo hã, vevietɔ esiwo wowɔ kple lãgbalẽ. Alexandro akɔblinutula la wɔ nane ɖe ŋunye. Nua vem ŋutɔ. Aƒetɔ la aɖo nu vevi si wowɔm la teƒe nɛ godoo. Kpɔ ɖokuiwò dzi nyuie le eyama ŋu, elabena eti tre ɖe míaƒe gbedeasi la ŋu. Esi woyɔm zi gbãtɔ le ʋɔnudrɔ̃ƒea be maʋli ɖokuinye ta la, ame aɖeke mede dzinye o. Ame sia ame gblẽm ɖi dzo. Mawu megaɖoe teƒe na wo o. Ke Aƒetɔ la ya nɔ kplim, eye wòdo ŋusẽm. Ale mete ŋu ɖe gbeƒã gbedeasi la na ame siwo katã menye Yudatɔwo la. Ale wòɖem tso kusi me. Aƒetɔ la aɖem tso nu vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe me, eye wòakplɔm dedie ayi ɖe eƒe fiaɖuƒe si le dziƒo la me. Etɔe nye ŋutikɔkɔe tso mavɔ me yi mavɔ me. Amen. Medo gbe na Priskila kple Aquila kpakple Onesiforo ƒemetɔwo katã nyuie, Erasto ti Korinto, ke megblẽ Trofimo ya ɖe Mileto, elabena ele dɔ lém. Dzagbagba nava hafi vuvɔŋɔli naɖo. Eubulo, Pude, Lino kple Klaudia kpakple nɔviawo katã do gbe na wo nyuie. Aƒetɔ la nenɔ kple wo gbɔgbɔ. Mawu neve mi katã mia nu.
Israël la place. Magavo, la bana madam. Baso ko yo be tonye nenye. Na to tomala. Balikli. E na to tosisio mala. O mala o. Na to so mama o. Yo to pada. Mafia o. La bana Yehowa nya o mau. Israël faut qu'on peut toler. O kona mato. Aso Egypte a plata. E kus presa ba khoda te o pa. Asina khwasila nkunya. Bubulango. E malo tala. Aso amagato another te o pa. Na tu kode. What? Bagabo. Mana mali kuyu. Benesi o Jordan bana kupoda magbesi na ko Israel bio mito bamiela kotima ba go ene ye mito kwao aba le bio ene ayigba na ko o la patola nkum le Israel fa maula nkum amasina aga ko sucita ya ha sucizo de Jésus Christ pour favor. Salomo, alors par Kawene, pour qu'il fait passer Enilia, Psaume 114, verset 2 à 8. Yo.